Украина Херсон tarafında 12 şehir ve koyunu azat etti. Ukraina mayıcıları bir kunde öz nezaretine da 260 kvadrat kilometr toprakını kaytardı. Bunu Ukraina Harbi Kuvvetleri'nin baş komandanı Valeri Zaluzhny aytdı. Onun sözlerine göre Ukraina mayıcıları Xerson yönelişinde logistika yollarını ordu idare etilif noktalarını yok etti. Onun için raşistler Xerson'u taşlap ketmege mecburdur. Слава Україні! Героям слава! Ruslar urup çıkarılgan son Rus işgali altında ne olğanı meydanға çıqa. Azat etilgen Брускинская sakinleri öz tesuratlarıyla paylaştı. Села, блядь, хат попалили, 6 чоловік убили. Ні, обстрілювали цими, блядь, розривами. Двох все-таки убили, катували, це вообще, це безпреділ. Одного вообще не можемо знайти. Tunevon raşistler nevbeteki hayır adımını yapqana hakkında haber etti. Rusiya Mudafaa Naziri Sergey Shoigu kameralar ogında Ukraina teritoriyasında işgalci ordularının komandanına Xersondan arbelerini Dnepr'nin sol yalısına çıkarmak emrini berdi. Ukraina işgalcilerinin saxta işandırılarına inanmayıp öz planı boyunca hareket etti. Хочу наголосити, що за кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само, як ворог виходив з Києва, Харківщини, залишав остров Зміїний, ймовірний вихід з Херсону – це результат наших активних дій. Але на даний час ми не можемо не спростувати, не підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсону. Ми продовжимо ведення наступальної операції за своїм планом. Ukraina silahlı kuvvetleri düşmanğa baskı etip Ukraina şehir ve köylerini azat etmege devam etti. Tek oktyabr ayı devamında Ukraina bayrağı 41 mesken yerge kaytarıldı ve düşman 36 kilometr artqa çekilmege mecbur oldu. Xerson vilayetinin sağ yalısı işgalcilerden azat etilgen son Kırımğa ketken yıllar Ukraina himayecilerinin ateşi nezaretinde olacak. Kimse bir yerden boş ketmey. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ruslarının Xersondan çekilmesi hakkında beyanatını ve Ukraina harbileri Cenev'de ilerlemesini izatladı. Zelenskiy'nin sözlerine göre bizim himayecilerimiz muqayt olup ilerley, çünkü ucum pek az gayıplarının keçirilmeli, çünkü düşman öz позицияларını урушсыз калдырмайжак. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів і зрозуміло чому, але емоції наші мають бути стриманими завжди під час війни. Годувати ворога усіма деталями наших операцій точно не буду, чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де іще. Коли буде наш результат, кожен це побачить обов'язково. Може це звучить не так, як хтось зараз очікує, може не так, як у новинах, але потрібно розуміти, ніхто ні звідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить жестів доброї волі. Президент qaydetkenine göre Ukraina himayecilerinin ilerlemesi düşmanını pek açıqlata ve onlarını qarşılıqqa faalleştire. Bundan sebep Ukraina himayecilerine birçok tehlikeler yaratıla. Onun için askerlerimiz aşıkmastan hareket edecek. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсону, Каховки, Донецьку, інших наших міст. Але це буде наслідком саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо. Ukraina himayecileri Bakhmut ve Avdiivka civarında düşman hücumlarını urup kaytara. Baştapның malumatına göre cebenin 12 kısmında düşmanğa karşılık gösterildi. Raşistler Donetsk vilayetinin memuri sınırına çıkma intiluğundan vazgeçmey ve anda birçok harbelerini toplağanlar. Erkun raşistler Ukraina himayecilerinin ateşi altında birçok gayıpqa uğray. Baştapta haber etkenlerine göre yaralılar çok olğanı için Jankoy'nın hastahanesi Harbi Gospital için ayrılgan. Anda tahminen 800 işgalci tedavilenmekte. Rusiya köylerinde Ukraina'nın işgal etilgen teritoriyasında hizmet edecek politsiyaylarını qıdıralar. Tek Talyati'de 1000 namzet toplanması hakkında ilan etilgen.
Одночасно на хімічних підприємствах міста проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України. Стримаусовны ишгал етілген Қырымда дефін етежеклер. Бұны Русия тешвиқатшылары ишгалжелерінен ишбірлікшінің қорантасына атиф етіп қабереті. Оны жұма күн Ахмеджеттек көммек кереклер. Ишгалжелер Ахмеджет соқақларындан біріне Стримаусовнан ады берілмесіні теклиф етті. Кеченлері о ел қазасында елак олғаны қаберетілді. Қаза ерінде шығарылған кадрларда Херсонға 64 километр, Новокаховка шеріне 8 километр ел ишареті көріне. Ишгалжелер өсі Геническ шері янында қазаға оғырағанны хабер етті. Ама Керчектен есе Геническтен Херсонға қадар тахменен 200 километр ел бар. Новокаховкаға қадар 150 километр. Не үшін руслар қаза еріні гізлегені ве зырқлы Лексукс неден себе боле дағылып кеткені сыр олып қалмақта. Ишгалжелер Қырымда тұтып Атлай Жалет сақламасында қабатланған жемаат журналисті Ирина Даниловичке да бір қабатлав азырлай девлет хайынлігінде. Бұны Крымсос Аққорчалайжы тешкілятында хабер еттілер. Боле қабатлав есасында Ишгалжелер оны 20 елға қадар апске ташлай біле. Ишгалжелер емшіреве жемаат журналисті олған Даниловичны апрель айында Коктебелден кефеге ішке кеткені вақыт қырсызлады. Аман-аман 2 автауынен іч бір бағы йоқ еді. Сонра белі олғанна көре оны ФСБ бинасында тұтып, полиграфтан кечіріп, қорқутқанлар векунде тек бір кере ашатқанлар. Сонра есе Даниловичның қол чантасында 200 грамм патлайжы алет тапылғанны хабер еттілер. Жанларға теген дуйғолыметін Түркияде яшаған украинлер Милли бірлік радиодиктантына қошылды. Түркияның фарқлы көшілерінде яшаған украин жемиетлерінің азалары ве дипломатик миссия векіллері Бодрумда топлашты. Анда қайдеткенлеріне көре бұл адет бір қат жыл евелсі пейда олды. Емляны язғанлар метінні пек бекенгенлерін айталар. Онан мойлифы языжы ве режиссер Ирина Цилик. Метінні сеслендірген Адараговцева диктор роліні пек яқшы бежерген. Скажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на подвірку. Ми кожного року долучаємося нашою спілкою до написання радіодиктанту. Але цього року дуже такий зворушливий момент, адже в Україні війна. І таким чином ми хочемо підтримати наших українців, об'єднатися, ми разом. Текст був дуже емоційний, запав в душу, і майже кожен з нас, стримуючи сльози на очах, писали його. Душею ми були із кожним з українців, хто писав диктант у будинках, які зруйновані, дехто писали навіть у бомбосховищах. Подумки ми були всі єдині в цей момент.